Twongera tubaha ikaze tubifurize igitondo cyiza kuri uwo twumva mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri uwo twumva mu masaha ya nimugoroba. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze ndetse n'aho uherereye bakunzi ba TV Duniyani Kote. Ni amakuru rero tuba tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tuba tugiye kwimata ngo tubabwire uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Tubabwira uko byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'uburyo imisada iremereye cyane ikomeje kugenda itangwa. Ntabwo ndi butinde rero, by'umwihariko muraza kunyemera mbanze nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ariko murabizi ko rwose mera mu gihugu cy'u Rwanda tugahita twikoza mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi rero abantu baba badukurikira rwose baba bari muri za Korine Mujejuru, baba bari muri za Korine Mulangala, baba bari muri za Korine ya Tongo, baba bari muri za Korine ya Kinazi mu gisagara cya Bujumbura. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari Uganda, bari DRC, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ku mugabane w'Uburayi naho bariyo cyane, nabo tubaye ikaze gatanu kuri gatanu. Bari hano za Amerika, bari Canada, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa ndetse na United Kingdom. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoza tuva imuzingo n'amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba rwose twinjiramo kugira ngo twimatature mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo rero rwose sindi butinde, nyamuneka ndaza kwita ninjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi cyangwa se bimwe mu byo bita impfunyamfunya. Impfunyamfunya rero cyangwa se amwe mu makuru tugiye kuba tugarukaho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tubabwire yuko rwose mu mujyi wa Uvira icyitwa amasasu menshi cyane akomeje kugenda yumvikana kugeza na n'ubu, ariko ndaza kubabwira yuko icyitwa abarundi bakomeje guhurika kubw'amasasu menshi bari kumva ahantu bita za Kavimvira, ni ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose bakavuga ati rero birashoboka kuba n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza kugerwaho ingaruka n'ibi bice by'umujyi wa Uvira. Turaza gusimbukira mu Bujumbura turebe uko situation ihagaze, nyuma y'uko rwose CNDD FDD yo ikomeje kugenda isubiranamo nayo ibintu byamaze kuba ibindi ikomeje kugenda igaragaramo icyitwa ubugambanyi. Turaza kuba rwose tubyinjiramo turebe uko byifashe hagati y'abitwa ba Reveillon Ndikuryo ndetse rwose n'abagabo barimo ba General Neva. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, turebere hamwe ikijyanye n'ibishobora kuza kuba mu gihugu cy'u Burundi, birimo rwose kuba abayobozi bakomeye baza kugenda basiga ubuzima muri iri hangana rikomeje kugenda rigaragara muri rusange mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo turaza kubikomoza turebe rwose uko byifashe. Turaza by'umwihariko gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere twapudetinga abantu kuko muraza kunyemera. Tunyarukire rwose mu bice by'umwihariko byano rwose muri za Katuma, turebe ese bimeze bite, byifashe bite. Turaza kuba tubabwira amakuru menshi y'abasirikare rwose bari kwimena hano hantu, nyamuneka ese bari kwerekeza bimeze bite, bagiye gukora iki. Turaza kuba tubikomozaho. Ni mu gihe kandi no ku butaka bwa RDC tutari bucikanwa, kuko turaza kubabwira yuko ahitwa Kadasomwa ni muri Warungu imirwano ikomeye rwose yahuje Wazalendo n'itsinda rya AFC yaciye ibintu, ariko kandi mu gihe rugeze rwose muri za Fizi abanyamurenge bakomeje rwose imirwano ikomeye cyane na FARDC, ndetse ubwoko bw'abanyamurenge bakaba bukomeje kugenda butangaza ko burimo burahura n'akaga gakomeye akicwa rubozo. Turaza gusimbukira hano za Pinga turebe uko situation ihagaze, by'umwihariko tuba updating tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero rwose nyamuneka gatanu kuri gatanu, kuri utari wakora subscribe nta kindi usabwa uretse gukora subscribe, ubundi tukajya tubana amakuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuvuga byinshi kuko turaza kugaruka kubitwa ba General Guillaume Bunyoni, turaza kuvuga kuri aba ba Ndakugarika cyangwa se aba Gervasi Ndirakubuca, turebe se ibyabo bimeze biti, bihagaze biti. Hari amakuru menshi abakomeje kugenda ajya hanze, turaza kuba tubikomozaho rero tuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kuvuga ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updating gatanu kuri gatanu. Niyo mpamvu nkubwira nti nyamuneka
ubwo utari wabyonda kuri sabone nta kindi usabwa ni ugupyondaho kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo navuga ko budasanzwe. Reka duhite twirukanka cyane rero sindi butinde by'umwihariko duhite rwose dusimbukira mu bice rwose byano i Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amagingo rero ikomeje kugenda igaragaramo gusubiranamo navuga ko kutari kwiza kw'abayobozi bagiye batandukanye. Uku gusubiranamo rero kukaba gukomeje kugenda rwose kugaragarira mu bikorwa navuga yuko bidasanzwe by'abayobozi. Abayobozi barashaka kwiharira icyitwa imyanya mu gihugu cy'i Bujumbura. Ubwo kandi uko biharira imyanya nyamuneka mujye mumenya yuko rwose ari ugusahura ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bari gushaka rero kwiharira imyanya ndetse nacyo kibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda rwose kibaho ku rwego mpuzamahanga, kuko urabona yuko ni igihugu gifite amatora deja mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri rwose na karindwi. Ubu tuvugana deja harabura imyaka igera kuri ibiri. Rero kuba iki gihugu gifite amatora, amakuru mfite nuko rwose ngo bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye barimo abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, mu bashatse no kwegura kubwo kubona uwitwa General Neva ashaka kwikubiraho icyitwa ubuyobozi bwose. Ariko ngo muri uku gushaka kwegura n'ubundi ngo biza kurangira bagize bate, bamubwiye ati sigaho buretse kwegura byagaragara nabi bishobora gutuma iri shyaka ryacu arisenyuka, kuko muzi ko ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. kandi buri umunyamabanga mukuru nyamuneka ni kimwe mu bintu biba bikomeje kugenda ni kimwe mu bintu biba bikomeye kabisa. Ubwo rero rwose urumva yuko aramutse ageze gutya akegura igihugu cy'u Burundi rwose ku butegetsi bwo witwa General Neva, amahirwe rwose yo kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi gukomeza byaba rwose arimo agenda abyererwa ku mashyi. Ubwo rero rwose kubera ibyo byose bakavuga bati nakomeza agumeho natubabarire, ibyo byatumye bagarura ku butegetsi abitwa ba Gervas Ndirakobuca akunze gutazira ndakugarika. Ibyo byose biri mu mpamvu zagiye zituma nyamuneka babagarura ku butegetsi muri rusange, kugira ngo hatabaho ibibazo bikomeye cyane muri guverinoma. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, gikomeje kugenda kinavugwa, ni amakuru nanone rwose arimo agenda aturuka mu mujyi wa Bujumbura. Ni umujyi kugeza amagingo abafite ubwoba yuko ushobora kwatakwa cyangwa se ukagabwaho ibitero n'abagizi ba nabi, ariko abo bose bavuga ko nta bandi ari Redi Tabara. Impamvu rero nta yindi ni uko ubu tuvugana nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura, ni uko ubu tuvugana ibintu byamaze kuba ibindi bindi. Impamvu ibintu nkubwira ntibyamaze kuba ibindi bindi, byamaze kuba bihindura isura, ni uko byibura rwose icyitwa Redi Tabara Redi Tabara isaha ku isaha rwose ishobora by'umwihariko kuba yagera mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu turayizi, hari imvurura nyinshi muri Uvira, kandi Uvira ni umujyi navuga ko isaha ku isaha rwose ushobora kuba by'umwihariko wagira gutya ukaba wahura n'akaga gakomeye cyane. Ubwo rero rwose ibyo byose ni bimwe mu bintu navuga ko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu navuga ko ari icy'i Burundi, tugasanga uyu mujyi utumye n'ubundi Redi Tabara yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Noneho wa mutekano bajya bagaba bavuga muke hano i Bujumbura, tugatangira kugenda tuwubona muri rusange. Ubwo rero rwose birumvikana nyamuneka ko ibintu bitoroshye, kandi ibintu byamaze kuba rwose bigenda bifata indi ntera, ndetse ibintu bishobora kuza gutuma ivumbi ryongera gutumuka. Ubwo rero rwose inshuti z'akadasohoka birumvikana ko rwose agaho gashobora kuza guhura n'umunyutsi. Ubwo rero mumenye ko rwose igihugu cy'u Burundi kidafite umutekano uhagije kugeza amagingo aya, kuko hari amasasu menshi ari kumvikana hafi y'umupaka wacyo. Ikindi kandi gikomeje kunyara kigaragara ni impanda itegerejwe kuvuga mu mujyi wa Uvira. Bisa nkaho rwose nyamuneka impande zombi zirimo zirigana mu buryo navuga yuko budasanzwe. Umujyi wa Uvira isaha ku isaha nawo ushobora kuza kuba umujyi ushobora kuza kuba rwose wavugiramo amasasu menshi cyane, kandi aya masasu akaba ari amwe mu bintu bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka ibintu byongera kuba ibindi bindi mu bice by'umujyi wa Uvira muri rusange, kuko
impande zombi ziracyaryamiye amajanja, buri wese ategereje itegeko ryo kugira ngo uyu mujyi ube wakinjirwa mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Tugaruke kuri Uvira, cyane cyane ku makuru twumvise ukuntu abazarendo bahagurutse bakarasana n'aba FARDC bagasubiranamwo biturutse kuri biriya bihe byo gusezera uriya mukoroneri w'umunyamurenge yitavye Imana, hanyuma bakumva yuko adatohabwa icubahiro, cyane cyane kandi abona ari umuntu yakoreye leta ndetse ari muri FARDC, ariko ukabona yuko uriya mugwi wa Wazalendo uhagurutse ukiyopoza ugatanga amategeko ukagira ibyo ugombye gukora. Je nimvira yuko ibyo bintu byabera icigwa cyane abantu bashinga imigwi y'abasivile bakayiha ibigwanisho kandi itagenewe ibikorwa by'urugamba, ko iyo migwi ishobora kugira imbaraga ugasanga izo mbaraga ziraruta mbere n'imbaraga abasirikare ba leta bafite. Ibyo rero byagiye biba mu bihugu bitandukanye, hariho ibihugu byagiye bibamwo ukabona imigwi y'amabandi, imigwi y'abantu b'abanywarumogi igahaguruka, imaze guhaguruka ugasanga irarushije imbaraga leta. Niyumvira yuko muri Kongo ari byo biriko biraba, erega byarageze no gushika mu Burundi, haragera igihe imbonerakure ziragomba gusumvya imbaraga canke ubushobozi igisirikare n'igipolisi ca leta. Ibyo abarundi barabibonye, aho abasirikare baza bicarikwa bagakubitwa n'imbonerakure canke abapolisi bagafatwa nabi n'imbonerakure, kuko ico gihe imbonerakure nizo zari zahawe ububasha, kuko leta yari ihari ya Petero Nkurunziza inyuma y'uko acitse ku icumu ry'irya kudeta, ntabwo yasubiye kwizera igisirikare, kandi urumva bavuga ati igisirikare kirimwo ubwoko bw'abatutsi, rero urumva ntitwocizera, baca bamera nk'abashizeho n'imirise paralele y'imbonerakure. Rero izo mbonerakure zimaze guhabwa ibigwanisho n'icubahiro, kugeza aho zitangura kurengera inzego za leta ndetse n'abategetsi batari bake bo muri leta bagakubitwa bagasuzugurwa. Ibyo bintu nyuma niho byagiye gukosorwa, ariko urabona n'ubu yuko bikihari. Ibyo rero burya mugwi wa Wazalendo leta yahaye ibigwanisho, ukabaha icubahiro, ukavuga ngo nk'aho ari wo ukora neza kuruta igisirikare cavyigiye. Niyumvira yuko ibyo bintu bizogira ingaruka mbi kuri leta ya Kongo, bizogira ingaruka mbi cane cane, ndetse n'ubwoho bw'ibiganiro akaba kumvikana hagati ya FCM23 na guverinoma ya leta. Ariko iyo migwi yigenga yahawe ibigwanisho kizoba ikindi kibazo gikomeye cyane. Naco gituma ubona buriya intambara idashobora kugenda neza, kuko kiriya kivangatirane kirimwo abasirikare ba mercenaire, iyindi migwi abava mu bindi bihugu, bituma commandement canke coordination y'ivy'intambara ku ruhande rwa coalition ya FARDC guverinoma ya Kongo bibagora cyane. Niyumvira yuko ari cigwa kumbure n'ibindi bihugu byoboneramwo, kamenya yuko gukoresha imigwi, gukoresha
imigwi y'abanyamahanga, imigwi y'abantu barenze disipurine batigiye ibintu by'igisirikare, ataco bifasha, ataco vyungura. Igisirikare ca leta kiba gitegerezwa gukora ibikorwa gihemberwa, ibikorwa cigiye, ibikorwa carahiriye, ugaca usanga rero ivyo bikorwa biriko birakorwa n'iyindi migwi rero iraheza ikagira imbaraga, bigatuma irengera inzego za leta, noneho vya bindi vya établissement de l'autorité de l'État bikunda kuvugwa, ugaca usanga ivyo bintu birahungabanye. Rero ni nko gukebura ku ruhande rwa leta y'u Burundi na leta ya Kongo ko ivyo bintu byo gukoresha imigwi y'abasivile, ukabaha intwaro, ukabaha ububasha bw'ibyo bakora mu gutoza amakori, mu kunyanyasa abaturage. Ibyo bintu bifite ingaruka mbi cane. Twarabibonye rero ko uriya musirikare yakoreye leta atabonye icubahiro kandi acimwe n'abantu batabubasha bafite, ariko nk'aho bahawe imbaraga za leta kugira ngo batire akajagari. Kandi ikindi, ico kintu cogaruka ku Banyamulenge. Burya Abanyamulenge cane cane agomba kugaruka muri bariya bari mu Kagara. Erega ico bakwiye kumenya Abatutsi bari muri Kongo, baba Abanyamulenge bariya muri Noro, za Masisi, za Rucuru n'ahandi hariya muri Kivu du Nord, ntabwo bazira bya politike, ahanini bazira uko basa. Ico gituma rero iyo hageze kwicwa batareba ngo uyu ngo ni uw'Akagara canke ngo no twigwaneho, ahubwo bareba uko umuntu yaremwe, uko umuntu asa. Ibyo bintu rero birababaje mu gihe nk'iki, mu kinjana nk'iki, aho abantu bashobora gukora politike zishingiye ku bintu by'amoko, ibintu bitagira insobanuro, ibintu vy'imipaka. Usange iyo mipaka nayo nyene ntabwo ari twebwe Abanyafrika twashizeho. Umupaka uri hagati y'u Rwanda na Kongo, Uganda na Kongo, Rwanda, Burundi na Kongo na Tanzania, iyo mipaka ntabwo abayishizeho ari twebwe. Imipaka yashizweho n'abanyamahanga. Simbona rero ubwo bujuju, ubwo bukoroni bukomeza kutuba mu mutwe, bwo gukomeza kubakira ku by'abantu bakoroni bashizeho, ngo twankane, ngo twicane, ngo kubera ibintu by'imipaka, ibintu by'amoko, ibintu bitagira mvura, biva ku nyigisho z'ubutamenya, inyigisho zo kudatahura. Usanga abantu bafite mu mitwe amateka atazwi neza, atigishijwe neza, bituma abantu bashobora kwankana, ugaca usanga ico bapfa ntabwo gifite insobanuro. Hanyuma rero tugarutse ku bijanye n'intambara uko ziriko ziragenda, niyumvira yuko nk'uko twabishikirije, AFC M23 ikwiye kubandanya igice co kugarukana umutekano, aho umukongomani wese atiyumva mu mahoro, atiyumva nk'umukongomane, aho hose ko AFC M23 ikwiye kwihutira kuhageza ikirenge, kuko biboneka ko ayikontorora, atawuhoga ubwoko, atawuhogwa ibitekerezo bye bya politike, ahubwo hari ibikorwa by'iterambere, hari ibikorwa byo gukomeza biyubaka, babungabunga umutekano. Ega umutekano AFC M23 iriko irubaka, ndetse nk'uko Perezida Paul Kagame yabishikirije mu minsi iheze, biraboneka yuko ibice vya Goma, vya Bukavu ubu biri mu mahoro, nyuma yuko haheze imyaka myinshi, imyaka irenga 30, ari ibice birangwamwo vurugu, ari ibice birangwamwo ubwicanyi butagira mvura, ibintu byo kurya abantu, ibintu byo guhora abantu amoko. Niyumvira rero uwo muco uri Goma, uri Bukavu, ko ahubwo AFC M23 ikwiye kwihuta, idakwiye gusamazwa n'ibiganiro byo kuvuga ngo hari ibintu by'ibiganiro
ntivyari bibi kuganira ariko nuko uwo baganira kuko twakomeje tubishigikira atari umuntu ubona afite ibitekerezo byiza byo kugira ngo yifuza yuko buri mukongomani canke abaturanyi b'abakongomani, abanyarwanda, abaganda, abarundi muri rusange bose bashobora kwisanga no kwiyumva mu mutekano no mu mahoro. Izo leta rero za Ndayishimiye na Tshisekedi zitumva yuko umutekano w'akarere ni ku bantu bose, ni ku moko yose, ni ku ndimi zose atagucagura, aba ari byo bikwiye gushinga imizi, aba ari byo bikwiye kubaho, wa mutekano ugakomezwa kugira ngo ibya bikorwa by'iterambere, kwa kurwanya inzara, kwa kurwanya ubukene, kwa kwitaho bya bikorwa ko abantu bakwiye kubona aho baba, amabarabara, amazu meza, n'ibindi bikorwa byose by'iterambere bikwiye gushishikagwa turi mu mahoro. Izo leta rero niyumvira ko zikwiye kwikangura nayo ibyo kurwana byo byerega narababwiye iyo leta ari mbi nta nubwo ishobora kugira igisirikare ciza gishobora gutsinda intambara. Niyumvira rero ko ibyo bijya bitekerezo byo Ndayishimiye bya Tshisekedi byuko hariho inzira yuko bashobora gutsinda intambara, ibyo bintu bakwiye kuvyikuramwo, n'ibintu bizobagira ko ingaruka mbi mu minsi idatevye. Rero nico nagomba kuvuga ku biri kubiraba, kandi kuba AFC ishishikara gusatira Uvira, kwizenguruka Bujumbura, bagashishikara kujugumira Bujumbura. Ntibakwiye kujugumira kuko ibyo bashikira no gusarura imbuto y'ibyo babivye mu nyigisho z'amoko, leta yisunga iby'amoko, leta itababaye iterambere ahubwo yumva yokomeza iby'intambara z'akarere. Kandi tuzi ko leta ari igihugu gikenye, igihugu cy'u Burundi ari igihugu gikenye, kandi twarabwiye ko ibintu by'intambara ubundi kugira ubijemwo bisaba yuko ufite amafaranga menshi, uba ufite ubutunzi. Rero muri make n'ibyo twagomba kuvuga dushikiriza, dutera akamo yuko yaba Tshisekedi yaba Ndayishimiye botahura yuko inzira y'intambara atari inzira yabo, atari inzira bashoboye, ahubwo ibiganiro byari byiza. Noneho AFC M23, ibihugu by'ibanye, u Rwanda, Uganda, bakabafasha ukuntu umutekano ukwiye gutunganywa mu gihugu cya Kongo, bakabafasha ukuntu intwaro nziza ikwiye gutunganywa muri ibi bihugu bya East Africa. Kandi ibyo nkimvira yuko byatubera inyungu twese abaturage mu bihugu ibiyaga bigari. Noneho umutungo abo bazungu barondera baza kuduteranya, noneho uwo mutungo ukatugirira ikimazi, ukareka gusagurwa no tugwi dukeya tw'abantu bari muri leta, ahubwo uwo mutungo ugashikira kuri buri muturage wese muri East Africa countries. Nivyo nagomba kuvuga fatiye kuri development n'ibishasha biriko biraba mu karere k'ibiyaga bigari, East Africa no muri Afrika yose. Bafiseho imbaraga hejuru, nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu bajya ku bikorwa, rero jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nkaho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda
na Congo baganira batarinze gushiramwo abo ba imperialiste bari abanyamerika, kuko ari amasinye yose yakozwe harya n'amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengerwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twovuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi canke mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo canke cyo dutera ubwoba gato nuko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa canke kwigarurira Afrika, ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari ntambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Congo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Congo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Uburundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Congo, ariko mu gihe Congo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Congo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza, u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravura. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero, kuko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro, byoba ari byiza, kuko yoba ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire
ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyane hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo ni byo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyane ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu uko ari bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afrika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afrika, niyumvira yuko ari shema, ari iteka kuri Afrika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afrika, kugira ngo
tuje ku kivi kijanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bohaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ngo Afurika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere. B'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza abaperezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa. Noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyema. Perezida murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze wa Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. U Burundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR u Burundi buzobashirayo, ba Wazalendo u Burundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None u Burundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politiki y'amacakubiri, politiki y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti u Burundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona u Burundi buzobona, kuko na Kongo
igiye kwitandukanya n'Uburundi. Ni mu Burundi bwaraye ikaze FDLR, bugaye ikaze iriya migwi yose irwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'Uburundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'Uburundi. Birashoboka ko n'igicenda ca Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu